Pamirsa nyangre pengrauh Raina Jagat Galungan Mewah Kuningan Ring Bali, penghargaan pebuat pangan Ketarkayang Nyansan Nincap. Dua ning asapunika, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra ngejan tenang stok pangan Ring Bali kantos mangkin kantun aman. Sekda Dewa Made Indra ngaptiang majang kramane mangdane nenten panik buying sanimbun stok pangan. Krama kaaptiang tenang miwah deg-deg ring manah antuk nyangre pengrauh Rahinan Jagat Galungan. Paiketandane ngejan tenang kuentenan stok pangan ring Bali kantun aman. Duaning asapunika Dewa Indra nguduhang ring instansi sanima paiketan ring kabupaten kota antuk tedun langsung ke lapangan nureksain kuentenan pangan saha ngelaksanayang evaluasi mangde nenten wenten mawesana ring panglimbakan arge. Yening wenten stok sani kirang mangde digelis kablik bagang sareng wewidangan tiosan antuk nukar stok tur nampenin kakirangan inucap. Tatujon nyane antuk nes panincapan arge sangkaning pengarsan sani ageng. Ring sajoning nambahin inflasi Dewa Indra ngaptiang mangde kemargiang operasi pasar murah antuk nes belanja tidak rasional. Dani taler ngulengang indik membuat nyane perkanti sareng krame indik kuentenan miwah keamanan stok pangan. Winata Bali Pos nguningayang.